Ngo nkwifurije umugoroba mwiza ndetse nkwihaye ikaze ukomeje gutega amatwi Intebe TV ndetse nkwifurije weekend nziza ndetse buri muntu wese uri mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo muhaye ikaze ku Intebe TV. Aya ni amakuru y'ingenzi agezweho kuri uyu mugoroba. Reka twinjire mu biri kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tube twareba intambara iri kubera hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta y'Kinshasa FARDC cyangwa se FDNB Wazalendo ndetse n'abandi bagiye batandukanye barwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa mu buryo bwo kugarura umutekano muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko M23 yakomeze kugenda igaragaza ko igomba kubera ibamba kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwaro uremereye cyane, mu gihe Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yaba atemeye imishyikirano hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC. Biri kuvugwa yuko M23 yifatanyije n'abandi basirikari ba Wazalendo, bamwe bamaze kwifatanya n'abasirikari ba Wazalendo, ndagira ngo murabizi ko ari abasirikari ba Waza bakomeje kwihuza na M23. Biri kuvuga yuko rero izindi ngabo za RDF zo mu gihugu cy'u Rwanda zamanutse mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kurwanirira uyu mutwe wa M23 muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko M23 badatinya kuvuga ko ari RDF, ubwo ni igisirikare cy'u Rwanda bari kuvuga ko cyamanutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kikajya gufasha umutwe wa M23 cyangwa se kijya kurwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa. Igisirikare cya M23 cyakomeje kugenda gitsindwa bikomeye cyane, dore ko rwose intambara ikomeye cyane ubu ngubu iri kubera mu gace ka Minembwe ndetse no mu tundi duce tugiye dutandukanye two muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 ariko muretse mbere yuko ninjira mu makuru nyirizina, ndashaka kubisa ko ugomba gukanda subscribe, ugafungura inzogera, ugakanda like, warangiza ugakora icyo bita share kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza bijye bibageraho 5 kuri 5. Reka maze shimire by'umwihariko nawe wamaze kuba wabikora ndetse uri w'agaciro ndetse uri n'uw'amahirwe kuri twebwe. Reka tuhurire hamwe muri politiki na diplomasi, reka turebe ibiri kuvugirwa kuri uyu muyoboro ndetse n'amakuru y'ingenzi agezweho kuri uyu mugoroba muri weekend nziza cyane, dore ko atari nziza kuri bose. M23 ntago byaje kuba biyibera neza uyu mugoroba, kuko mu gace ka Minembwe FDNB ndetse ifatanyije na FARDC bakoze udutini ndetse operation, bakoze imipangu irakoreka nyuma yuko abasirikare b'abarundi biyongere mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 yapangiwe umupango ukomeye cyane ndetse operation inyeshyamba za M23 zimaze gukorerwa, cyangwa se operation ikomeye cyane ikozwe n'abasirikare barwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa, harimo abarundi ndetse n'abandi basirikare ba Wazalendo ndetse n'abarwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa ndetse n'abandi basirikare bagiye batandukanye nk'ababirigi bamaze gusezegara muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo guhashya uyu mutwe wa M23 cyangwa se izi nyeshyamba zakomeje kugenda zinangira ndetse zigasabwa n'amahanga yose ko zigomba kurekura uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye bamaze kwigororera, ariko bikaza kurangira ntacyo bitanze, hanyuma intambara igakomeza gutya muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko rero ababirigi bo bamaze gusesekara muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse bakanakirirwa nabi cyane ndetse bagahita bicirwa abasirikare babo bagera kuri 15 umunsi umwe gusa. Ndetse biri kuvuga yuko byabubaje cyane igihugu cy'ababirigi, bakavuga yuko rero bitarangirira aho ngaho ndetse bagomba gukora buri kimwe cyangwa se icyo ari cyo cyose kugira ngo babe bahangana n'izi nyeshyamba za M23 kugira ngo bazave muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri birukanye izi nyeshyamba cyangwa se uyu mutwe witwaje intwaro wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yongeye gutangaza andi magambo ndetse anavuga ko hari abasirikari benshi ba RDF bongeye koherezwa muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko bavuga ko hari ingabo zageraga ku 30 za RDF zoherejwe muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bino kuvuga yuko rero uyu munsi kuwa gatandatu
Antoine Felix Tshisekedi Kilombo yatangaje ko hari abasirikari benshi ba RDF binjiye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kurwanya uyu mutwe wa M23 cyangwa se mu buryo bwo kurwanira uyu mutwe wa M23 cyangwa se kurwana ku ruhande rwa M23. Kamubwire ngo nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro ndakubutse ukanda subscribe cyangwa se icyo bita sabone kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza bijye bageraho 5 kuri 5.